Okay, accessibility yung arod karoba para iti search for Ilocano Idol 2019. Iti adda kami manen dito lang po 98.5 IFM kawayan. Iti Idol tayo nga FM nga rod. Intay nga roden po kawanan. Dito yung sumarunong nga contestant tayo kakabsad. Kita adda. It's working. Amo na ibuko ako malasin. Okay na yan. Okay, so we have now our second contestant from Magsaysay, Kabatuan, Isabela. Magsaysay ka, ano lang na digita? Tatay, din magas kami di Jay. Ay, Nueva Era di Jay, F1. Okay. Mabaling ka nga agtugaw basang, mabaling ka agtader no komportable ka. No, hanlakit nga nang ato ti kansunam kan hang require iti pigsa ay kat mabaling mo ti agtugaw laten. And enjoy singing. Hamo pampanunutan nga dahil kat salisal with no contest. So naimbag nga bigat mo ading Angel Salvador Navarez. Naimbag bit nga daw ang idol. Ay wala, incorrect mo ana. Bigat ko nagkatanalamiis nga min dito. So yan, aldawa nagpaiso because it's almost 2:20. Dandanin. Nga Rod, sino ti kaduha may tatanga kanito nga imahe? Ni nanay ko ang idol. Aday dyan, kung ano manang mo nga min. Ayan. Ubing pa iti lang nga ni mother na from Magsaysay. So, iso naman ang tinang training kang ka? Madimit idol. Ayan, sarili mo lang. Nakapinakibiyangan ni nanay mo. Madimit idol. Ayan. Anyway, kablaam nga Rod, anak na kita'y namnamaham nga dumdum nga keng ka. Kadlaawak man amin nga barkada kidjay Magsaysay tos amin nga sumusuporta kinyak. Thank you. Wow, talaga mga the supporters nan. And they're going to sing Bukel in her own interpretation. So let's give it up to Miss Angel Salvador Navarez, 14 years old from Magsaysay, Kabatuan, Isabela, to sing Bukel. Takit kalding nung nasiling jay bukel ukel nung natangkin jay bukel ay nyugday ta nung nasilap jay bukel kamatis na ita kulog jay bukel ibong data muna ko ti jay bukel sikog data jay bukel tambo luna labag ka jay bukel bugbugayo luna isit jay bukel takit kalding luna sileng jay bukel ukel nung natangkin jay bukel ay nyugday ta
silap jay bukel kamatis na ita. Nun nakulog jay bukel ibong dayta. Nun nagkuti jay bukel sikog dayta. Nun nakulog jay bukel ibong dayta. Nun nagkuti jay bukel sikog dayta. Okay, ngarod, kaaro ba, apo? Dayta, apo, iti second contestant tayo. Ni anak Angel Salvador Navarez from Magsaysay, Cabatuan, Isabela. And at the first contestant tayo tatay, we have Norilyn Ramil, a 26 years old man of District 1, Kawayan City, Isabela. And I guess, agpadpada na nga, iti nervyos na, narigat nga talaga, iti first time na nga agkansyon dito'y studio and the contest pa mismo. But masense ko nga dito'y nauding ang contestant kasi nalaing iti sa baling nga lengguwahe. Damdamonan sa tayo kumansyon ti Ilocano. Ngayon, napintas ti timbrena. So, kitaan tayo sino katakwada iti agsubli for monthly finals next. Is it next week? Anong week dito yun, Balong? Kamo ba? Dito kung kunak kanya mong kat. If this is the third week, siguro dito kat third week dito yan. Agad next week will be a monthly finals. Correct? Sa bali mga miti ubra mita. Okay, by the way, kumansyon tamang pa kano ti may isa ko na ni Miss Angel. Angel. Ay do Angel wala tinagan na. Iso wala gayong nga kaya natin ubing tatay ta medyo kumaro pa kanyak kunan. Aha. Okay, tatay tapay lang ang request ito kahit ikaman lagon dawa yan. Balong. Mamantay ng tama po ti resulta. Stand by. Si kantay kapintasan ta naglabasit day tarupam. Iday mo anaahitan sino katang pinaugedam. Buog mo anakulayan pintas nga aglaplapusanan. Tidakes nahan nga nilakay mo din kay sagsaganaan. Aanmet nga tay makibibiyang no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam sanguli ko pa ekstensyonam. Angem kumay sardeng mo kuman talakay mo alipliputam. Taiso ti nang aklon kanyam idi bardang isit kapay lang. Ay maulawak sawen maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tiktim na mo analimed Mildred. Unak nutay ka denden ng asawa tingka ipagpateg. Adalagarot ken kandi kapayla amarmarnak. Okay, iti Board of Judges tayo tata. Apo ganito from Hong Kong ni ating Ella Banadero. Ani Kapsat Ron Sipagan from Boston, Massachusetts. Ni Manang Maria Peters from Iowa, USA. Ni John Mark Atagadtuy, IFM. Ni Jun Sariales ng Atagadtuy mo lang IFM. Ay maulawak sawan maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tiktim na mo analibed Mildred. Kunak nutay ka denden ng asawa tingka ipatpateg. Adalagarot ken kandi kapayla amarmarnak. Si kantay kabaknangan tila adat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamet tay pamilyam din pay pulos ama pagserbian. Kasta lang ruden iti ubram balang kantis kam tupay lang. Manang ko dapay oras mo at hanangin day tabiyag mo. Maan ano nang isip ko dil mo when no narasay takid kiday mo. Tinapateg may satlakay mo tay nangaklon ken kat si bubuo. Papu daw day ta puso day tat pintas anapudno.
Papudawan day tapuso day tapintas Anapunno